namni umriin isaa waggaa 25 dabartee maqaan irraan jijjiiramin isumaan rakkoo qabaa jedha. nama sadi malee gowwaa ogtakkallee maqaan irraan jijjiiramu maqumaa yaaman aadama atichi taa'i abalu atichi taa'i wajaaniin maquma isaatii yaamanii 25 dabarraan aadaa oromootti abbaa abaluu jaaniin ogeessaa fi ogeessummaa yaamanii miti sila obboleeyyan keenya ka'ee bifaman kanaaniin baga rabbii isin gammachiisee jedhuun fedhee amma immoo oguun haala waliin laalu isinillee gammadaa fi jirtanii Allahu akbar illee namni jechaan jiru sila guyyaan keessan ta'e isaan ka'anii ililchanii arra guyyaa akka isaanii ta'eef cal jaanii taa'u jiran malee sheekotaa fi du'aataa fi mufakkirtoonni bakka isin dhaqqabuu dadhabdan nama isinirraa dhaqqabu argachuudhaan baga gammaddanii isinin jaan silaa rakkoo dubartumaa beekaa jeeraayyaa abbaa maccaa akka jee ibsu dhabee gamanas qabee gamas qabee amma haqiiqatti gaheen dubartiin qabdu gaafa dubartiin haadha namaati jaan haadha awliyaa haadha anbiyaa haadha sheekaa haadha gootaa haadha qeyroo haadha jeenaa gaafa jaan gaafa intala sheekaa intala abaluu waggaa jaan yookaan obboleettii abaluu yookaan haadha manaa abaluu waggaa jaan dubbiin silaachumattuu dhumatti akka jaan ulamaan islaamaa kabajaaf dubartiidhaaf nama ta'uun dubartii ta'uun haadhaa fi haadha manaa intala obboleettii ta'uun qofti gayaadha wanni takka illee nas booda wanni barbaadanii jirtu jaan akkasuma aalama addunyaa kana walakkaadha jaanii walakkaa olillee jaanii walakkaan kunuu isirraa dhufee jaanii isumarraa gabbee isumatti ol deebi'ee jaan bakka takka dhaquu hin danda'u reefu sheekh Amin Ibro bultii wasaasaadhaa gama qabanii jaanii turan addunyummaan umma wasaasaa taatee jirti dhiiraa fi dubartiin daawaas barnootaas ilmiyyan wa diiniyyan wa iqtisaadiyyan kara lamaaniin qaban malee wanni takka illee socho'uu diddee jirti daawaan nuti godhaa jirru akkuma afaan arabaatti baabu najjaari mukhalla ulaan najjaaraa buqaatuudha jaanitti nutis mana keessaa akkuma uumaa jijjiirame bakki nuti dhaqqabuu dandabnee jechuudha baga har'a nama isinirraa dhaqqabu argattanii baga gammaddanii isin ammoo baga eebbifamtanii isin jaa itti aansuudhaan islaamummaan tun gaafa rabbirraa wahayiin jibriiliin nabi muhammaditti alayhi salaatu wassalaam gaafa dhuftu nabiyyiin akka tokko tatee ture gaafa san maaluma wanni na dhufe tun jee namni guyyaa san cinaa dhaabbatee haga beekutti himee ati rahima maxxanfattaa rakkata gargaartaa wallaahi laa yukhziika allahu abadaa namni jee guyyaa san nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam mudhii qabee gajjabeeyse haadha muumintootaa jaalatamtuu warra nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ayyoo teenya khadiijaadha rabbiin isirraa jaalatu islaamummaan gaafa wahiin gad dhufe namni wajjiin qabee gad laal akkuma samii gad dhuftetti namni gad teessise haga beeytutti himtee isa tasgibbeessuudhaaf ilma adeeresii waraqaa bira geessitee mee abbaa mana kiyyaa kana waan akkanaa itti dhufe siitu nama sheekaati kitaabni waan kana maal ja'a jettee ni gaafatte achirraas tarkaanfadhu akkatti nabiin alayhi salaatu wassalaam khadiijaa dhaadaa ture hadiisa keessatti beekamaadha khadiijatti aansee awwalu shahiidatin fil islaam islaamummaa keessatti dubartiin dura shahiidee taate sumayyaa haadha ammaar dubartiin goota dura shahiidummaa islaamummaaf karaa rabbii keessatti lubbuu sidhaa wareegde seenaa isliimuu miti akkami seenaa hojjennaadha wanni seenaa saniif nuuf jechuudha sumayyatti aansee
قاف صحابان ركتني مكرا حبشا قدانا دبرتي وجه قدان تتنر جبدورا تتنر نما أجايس تنمو برق أبتني قلتن عمر بن الخطاب الفاروق بين الحق والباطل نمني أمنتا تنتي أكسين ويسا قد أبليتي ساتي خون قفتني لو عمر الرأس كان فرد عثمان بن عفان خسينا نكست سدبت خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم نمني أمنتا تنتي أكسين ويسا تاسسي أدادا ساتي خون قفتني لو نمني عثمان أمنتتي قلتي عمر أمنتتي قلتي دبرتي تهون قفتين فخري في شرفا في خبجا في درجا فيس دبرتي دافني جيا جهن دبرتين قبدو إسلام ما خيسر دعوة خيسر لافتو رامي ريفو أسرتي دبين أستاذ رايا بامج آخاسي وري رسولا غافة سياسان خردين تولانا خارج قرط ولا عليه أسكابي أشكابي يسمى تقول ديبي أوجا يسمى مريهده وان أمة الرابر بادوسالي في وجدتي خي أمني سمجلة ديماية ركو سياسة تجافة سني نمن فرماتا قده دبرتي إسلام أمتي نما أسدو جويريان انتحاس قفتين ور رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتم من تودا سببا إسين أمنوتين قستسي بوتون إسلام أمتنا خون قفتين تاريخا كيسان نماف گیا اما گباب سے ونین جو اکو مریفوس اسر راخافمات ورتی دعوان دبرتین کیسان جر رے گر تکل لیں گئیسو دیبنے ونی نمافا نسدے دی اوفنے ونتی نمک گلتی گولو باو گلچو دتگلے ادان نما اراحفون قبنیتو اراحفے جچو اکو ما منی دبرتین کیسان جر رے أنا جام بسنتي هجين دنيا تنخيستي دبرتين كيسن جرّي سياسة را هنگا دينك برنوت را هنگا بولتي جرو جريني تقولن خا دبرتين كيسن جرّي غر تقول سنگو گو في سنتاو خناف توليني دبرتي دا لينجين دبرتين كنتو عمل لسيدا گهي سين قبدو أمانتا خيستي علماء تقطع كوجا خيسة شو تاني دبتن مهادرة كم تكو دعوة كم تكورا جيرم لدبرتي تكاج على بكا مهادران جون دندين يجيسي أمو نام سلام الآمين دقيقة كم جبابا وانتف اسنيتو مرا تكو خدرا الدنيا إسلام مدور راف ديرافي دبرتين والقط أتاسو سينس قبوته حراشين وجه قطوي جي مقدوم قدات ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخيستي وليس الذكر كالأنثى ديرتي أكا دبرتي تيمي علما بربادا علما عبادة ربي قدو خمسجيد خدمو جنان دبرتي خنف يا ربي دبرتي جنان ديرتنو خدمة خيستي أكا دبرتي تيمتي ديرتنو هدية برباد ديف سن خيستي أكا دبرتي تيمتي يوخا دبرتي في ديرتي تقو متيجو والتي تقو قبل والتي أدادا قبل والا مسد سي خاسين تمرا من خيستي وانا ما تكنولوجي تلك أبي إجمال اللي قرون تنان ديرا في دبرتي كتان أركان دبرتين دكانتي كو غرتي كچلو دكانتي كيستي وان إيرتين أغرّي غرتي إيسا في دين أنجينا إيسا دقيسين أنجينا نمو مناقبه منطول ديبو جرا ميشان تكمنا خيستي وقا بدي بربادري وقا دبن چارجي موبايل آجي بربادي وقو دبدي چارجي نيسو کو دتے وقو غافته آسمالاته فوته خونو والكت أما منا خيست إنما آغا سانتيميت هنگر رگرتو سانتيم آخرتا مشاد أكنا مرگت بيتت دبرتي لرگرتي جان ديررا فگين يمو أكسمت ديرتي رگرتي بير وانت تتوقع قبل وانت دبرتي ديرة جالتو جرا وانت ديرتي دبرتي جالتو جرا فكينيا أبوم ما في هادوم مارك خمير رجال تشران إسلاما
haadhaatu irra caala. Rahmata qabaachuu keessatti mana keessatti dhiirti namni haati manaa ergite dukkana sodaatu jechuu dhageessanii intala isaa irra dhagaya, haadha mana isaati irra dhagaya, obboleettii isaa irra dhagaya. Karaa cufattu bakka dubartiin dhiiratti caaltuu jira, bakka dhiirtitti dubartii caaltuu jira. Ammoo itti gaafatamummaa qabaachuu, waan dalagan keessa galata qixxee harkachuu, huquuqni itti mirgi isaan itti wal qixaatisuu jira, mirgi itti wal qixan ta'inis ni jira. Hundumaafuu aganarra dheeressuun barbaadu ulamaa'ota keenyaan, du'aata keenyaan, mufakkirtoota keenyaan bakka harki keessan dhaqqabuu dadhabe nama karaa itti nama agarsiisee dhaqqabu baga harkattanii baga gammaddanii isin jaa. Akkasuma obboleeyyan kiyya kashamarranii warra har'a asitti eebbifameenis baga gammaddan jecha dhaamsi gabaabaan hiree kanarratti dargaggeessaa fi ulamaa'ii fi du'aata as jiru kanarratti dhaammachuu fedhu humna haariya biyya teenya tana seente takkaa jira. Tawwanni isiin balaaleeffattu sadarkaa tokkoffatti imaamman, du'aata, sheekota, jaarmaya mataa wali qabu dhawanii bittinneessanii facaasanii achi boodaan waan fedhan irra facaafachuu humna takkaa jira. Maqaa bareedaa baafattee deemti. Hogguu laalan fuulisii babbareedaa, areeni babbareedaa, hofoon babbareedduudha. Humna waan akkanaa tan hoggaa harka ni gaggabanii ni rifatanii. Humna akkasiif irraa eegaa. Humna maqaa bareedaa baafattee hawaasa kan addaan ciccirtu tawanni jaarmaya ja'an takka islaama keessatti hin hayyamamu, shari'aan hin hayyamtu jettuu jira. Nama jaarmaya balaaleeffatu firqaa jalloo jalliftuudha. Firraa eegaan isin ijaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.